Feliz sábado. Yes. Bom-vindo um dia mais na ministério aqui. Nós também juntos em parte importante, qual de nós conhecer, normalmente nós não acaba de rondar, mas de minha ideia está com nós depois põe handout, na modo que vou por tinha aqui junto para nós por estudar junto. Ok? Nós também estudamos tópico conhecido como marca de bestia. Então, a ideia está sempre o se nós puntra membro da igreja que está a primeira bestia, o nós temos ele fora de cabeça, a primeira bestia da tal, e de duas bestias da tal, que tem marca, o que é marca da tal, para a pergunta tá, me por mostrar ele via de escritura, se me chama com ele, outra forma, me por com a Bíblia, expliquei do um Bible study enquanto dias aí, ou beta fácil para nós porque se tem a irmã vai to bisa, esta para escrever aqui não, pero se ainda não te quer do Espírito para você, eu vou me se por com a Bíblia explica não quem te primeira bestia, quem te de dois, quatro é marca, que te sello, você tudo coisa vou explicar através da Escritura. Right? A Bíblia está nos fuente, a Bíblia está a maneira de dizer, a luz maior, a Bíblia está nos base. Ok? Bueno, vamos a ver uma palavra de oração. Vamos a ver essa. Cada dia amor, no momento na que o Senhor caminha, nós vai junto, estudia a palavra, tata. Mas não sabe, Senhor, que dia maneira ave, dia que vai bendicionar, apartar, santificar, sossegar e vai dizer, Senhor, porque para nós contemplar a obra, porque Senhor para nós hala mais cerca de vós e ter conhecimento mais amplo de vós, Tata Santo. Se bendicionada e dia aqui que vai apertar para nós porrala e para que tu na boa palavra, Tata. No momento que nós também abele, nós temos necessidade do Espírito Santo, quem de te sungo também guia nós de tur, pero tur a verdade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok. Bueno, para nós começarmos, irmãos, estimar Revelação 3. Nós também um rato inanan. Então, depois, inanan, nós também amperibaje. Ok? Nós também nós temos opicos de dia, mas nós também começar Revelação 3, 1 até 10. Ok? Então, agora aí, nós também tiki amplo, nós começamos a ler um teco 10, dá-me disso aqui, também disso, tem mais que geriva, se algo pode dar-me, se tem um romango que ele se, eu pode ser de Mike, se diz irmão para coe, então eu aí, mas eu digo com isso não que de waque live, lo não também escuta. Ok. 3, 1, 10. 1 até 10. Revelação 3, 1 até 10 está bisa aqui. E estava a parar, riba santo canto de lamang. E bestia for de lamang. E minha mira bestia ta sali for de den lamang e estava a ter 10 cacho e 7 cabeças. E riba su cacho não estava a ter 10 diadema. E riba su cabeça não estava a ter nome não de blasfêmia. E a bestia, como a mira, estava a maneira leopardo. E su pia não estava a maneira pia não de ber. E su boca, maneira boca de leão. E o dragão adunele su poder. E su trono e grande autoridade. 3. E minha mira, de sua cabeça como se fuera essa que a bordo herida para morrer, e sua herida fatal a bordo curar, e entera a queda assombrar e a seguir tras de bestia,
e não a ordenar, e não a adorar o dragão, para sobre ele aduna sua autoridade na bestia, e não a adorar a bestia, visando quem da maneira é bestia, e quem está capaz para fazer guerra contra G. 5. E a ordem do nana G boca que estava a palavra não arrogante e blasfêmia, e autoridade para actuar 42 luna largo a ordem do nana G. E ela abre sua boca para blasfemar Deus, para blasfemar seu nome e seu tabernáculo. Esta é não que está viva do céu. E ela ordem permitir para se guerra com o santo não e para vencer não. E autoridade riba tur, tribo e pueblo e língua e nação a ordem do nana G. Versículo 8. E tur que está viva riba terra lo adorele. Tur es não que não nome no ordem escrevi desde a fundação do mundo em book de vida e de elamchi que a ordem matar. E sun que tem orelha la que entende. Versículo 10. E é um que está destinado para baixo de cautiverio. De cautiverio e tabai. E é um que está mata com espada é este word matar. Até aqui é perseverança e é fé de santo não. Amen. Tremendo, dank je meu irmão. Que men? Nós mira eigenlijk tegenaan, so depois nós lo sigue amplia. Pero ok, di tour e con algunos lesi. Que tu reconhece significa? Símbolo tras símbolo. Símbolo tras símbolo, que men. But não está bem claro lesando essa aqui só. Não deverá você queda claro. Ok. Bueno, Pedro 3:5, lá uns paraquetos nanan, Pedro 3:5. Você bem back tiki. Ok? Se tem romango tinha, que ele se Pedro 3:5. Pedro 3:5, mas santificar Cristo como Senhor de vosso coração e seja sempre disposto para dar contesta na cada um que pede vosso, para dar conta de esperança que tem em vosso. Sin embargo, com suavidade e reverência. Ok, tremendo. Que mendi, ok, nanda puntra nos ave, Kiko te marca de bestia. Ok, nanda puntravo, quem te bestia, quem te promete bestia, quem te di dos, di quando um pia, esta maneira leão e mes, esta maneira pia de bear e mes, ta kike coita. Ok? Então nós acabamos hoje de Pedro 3:5, com Kiko, e avisa nós para nós mestre está sempre claro para cada quem que pedir contexto ou algo, nós me se porta claro, sin embargo com suavidade, mas deve ser aqui nanan e paciência e referência de uma contesta. Então, como estudante na Bíblia, adventista na dia, nós me se pode uma contesta, não é verdade? Mas ok, nós é, agora bom, nós é pueblo remanente, nós é pueblo que tem cana e vem mensagem aqui, tem na final, então nós é pueblo especial. Então, sendo pueblo especial, Deus dá nossa profecia aqui para nós pôr dentro do quadro e visa no mundo que conanta. Pergunta, que te coisa não que vai entender com ele da visa e marca de bestia tá? Que te coisa? Que te coisa que vai entender marca de bestia? Hermano, vai traduzir. Tiro mana que entender algo, por exemplo, nós agora tempo na visa e barcode, não compra produto não que tem e barcode que tem 666 dentro, você sei tem marca de bestia. Você entende, tá? Correto. Ok, que mais vai entender? Que marca? Chip. Tem um mic não, né? Vou fazer assim porque
Te pagar. Chip. Ok, hermana divisa um chip. Kiko mais? Marca de bestia. Que nos atende com ela. Nos atende um chip, barcode. Ok, e pida conta, verdade? Ok. Bueno, banco mirato na Mateus 16, versículo 13 e 17. So, de tempo de Jesus também tem algo maneira essa aqui. Que nos diz hoje, Mateus 16, 13 e 17. Sim, Mateus 16, sim, 13 e 17. Ok, yes. So, a gente que me dê tempo e também tem gente estava tem tópico não maneira, por exemplo, maneira marca de base que pergunta não da bini, pero Jesus que sabe o que nós pensa, ok, nós temos Mateus 16, versículo 13. sim. Então, ora Jesus abini dentro do distrito de Cesaria de Filipe. Ele aponta a seu discípulo não, bisando. Da quem ele não da bisa com o de gente, tá? Ok, dus, ok, de tempo aí, nada bisa yengos. Pero Jesus responde, ok, ele hace su discípulo e pergunta, quem é gente nada bisa? Yengo papia, ok. Kiko tunje kona com nada bisa? Versículo 4. E não contesta, algum da bisa Juan Bautista, outro não Elias, e outro não Jeremias, of de profeta não. Ok, que men die gente de bisa yengo. Dus ave, se nós cuide é setting de marca de bestia, gente de bisa, ok, tá chip, tá barcode, tá ja, minsa aqui como né arroz, boi, coelho, yengo. Pero ok, de 5, que Jesus hace? E ele disse não, mas quem bolso da bisa com a mitad? Ok, pandurado de com Jesus, de conocer que Jesus a se pergunta aqui, no final chega no versículo 15. Somente que Jesus está com a mesa, sabe quem Jesus está? Ok, na mesa usada que Jesus está. Ok, que mais? Agora imagina um tip de começo de ler. De com Jesus que com volte o, ele punta para mim. Quem ainda não visto comida? Então ele que volte na sua discípula. Quem bolso da visto comida? De com que aplicação é tem para nos tempo? Aí põe assim. Ora swak, que aplicação é disso? Mas bisa em princípio nossa é pueblo remanente, tá? Nós essa promessa Pedro 3:5, o da bisa nós mesmos da clapa de uma contesta de esperança que tem de nós, sin embargo com suavidade e referência. Ok, dus ainda não diga se acabou, não que essa é profecia de Revelação 3. Pero que bolso da bisa de G? Bago né? So o mundo vai bisa yenko, tá barco, tá kiko, tá computer, tá ano 2000 mundo te cava yenko não tem mais bisa, pero que abo tá bisa? Kutong adventista de dia. Right? Cora bom. Jesus de Mateus 28, versículo 20, vai e se torna um discípulo de mim. E bautizando de nome de Tata e o Espírito Santo, verdade? Sim, não cumpre com tudo o que me ordena vosso e mira me taco vosso tem na fim do mundo. Amém. Right? Que men se botinco vai sim ainda, vamos dizer aqui vai dizer não. Eu vou me usar. Não, vai querer maneira de dizer no holandês, mon voltanden. Que te marca de veste, cita nosso pueblo remanente, nosso pueblo de profecia, nós aqui que nós tinha testemunho de Jesus, Revelação 19:10, é testemunho de Jesus aqui é espírito de profecia. Pero agora vai chegar na profecia, vamos explicar. Era o velo, tá? Ok, versículo 16. E Simão Pedro contesta e avisa, bota é Cristo, Yude é Deus vivo.
Ok, 17. E Jesus contesta e disse: bendicionado está Simão, filho de Jonas, a sombra não está carne e sangue a revelar isso aqui nabo, senão mi tata que está no céu. Tremendo. Ok. Dus, mirando isso aqui, quem a revelar Pedro é verdade de quem Jesus está. Ok. Dus o tato do cielo está revelando-nos com Juan 16. Nós vamos em Juan 16, versículo 13. Se tem algum conan prometo, não sei em marca de vez para explicar, tá bom para nós que é tipo de coisa aqui. Ok, nós temos Juan 16, 13. Offline, que na 12. Sim. Tabisa, Jesus tabisa, ainda me tem roupas mais de bisa bosso, mas bosso não por suportar não a hora. Ok. Mas ora que Espírito de verdade vini, ele guia bosso dentro da verdade, a sombra ele não papia de sumens, mas tudo lo que ele atende e lo que ele papia, ele papia e lo que tem de bem, ele revela na bosso. Tremendo. Que men é book de revelação. Tem roupa coisa que tem que bem ainda. Tem coisa que nós estamos mirando, está passando. Tem coisa que a passa acaba. Ok? Pero nós não compreendemos o símbolo na revelação de 3 e outro capítulo. Que nós temos nós temos que por revelar coisas aqui na nós. E por 13 é verdade, cara bom, mas o revelação é simbólico a mim mesmo dá uma interpretação do que a mim pensa que está. Right? Dus mi mesteje Espírito Santo, nós temos mesteje, mas eu digo, é também que for de etata, é também que o que tem de bem, marca de vez tem de bem, é revelar a nós. Ok? E ele glorifica-me, Jesus te visa, para sombra ele toma for de lo que te dimi e lo revela isso aqui na bolso. Então te visa, tu lo que tata tim te dimi, perché mi avvisa che ele toma for di me di lo che te dimi e lo revela e saki na bolso. Tremendo. Che me è buki revelação, openbaring, ok? Of de outra palavra, revelação que men di quita e velo, right? Dus abre panorama di história do mundo, e futuro do mundo, e revela-nos. Ante o Espírito Santo ora e tem que revelar ora e lo que nós não te compreendemos. Amém. Mas que tremendo. Dus, ora que nós também começar a estudar que rende o book de revelação. Qualquer capítulo. Onde nós temos que ir bem de promê. Nós temos que ir bem promê. Pessoal, vou explicar em co, pero onde nós temos que ir bem de. Cara bom. Bijbel é espiritual. Nós está carnal. Sem Espírito Santo. Nós está carnal. Dus, a gente tem que chegar e ora aí na word guiador de quem? Espírito Santo. Você tem também revelar, de caso que Deus também usa abo, ou ami, que tem uma adventista de 7 dias, para por explicar isso aqui. Pero nós temos o Espírito Santo. Ok, tremendo. Outro ponto tá, a parte do Espírito Santo, o que o Espírito Santo também usa para explicar a revelação? A parte divo, o que também usa? Sim, Mateus não co, dentro aqui. Escritura. Aham, ok, Mateus 4. Nós vamos em Mateus 4. Mateus 4, versículo 10. Maneira é de vista escritura. Tremendo. 4, versículo 10. Sim, 4. Ok. Que é o que Jesus a contestar inimigo com
Ta paraski bi. Que men Jesus não te tira para. Ah, me te querer marca, pode ser, me quer sa eta. Se me quer sa um barcode. Não, Jesus não te tira para. Jesus te avisa, ta paraski bi. Te vai como mostrava te que salmo kiko, vai como outro salmo. Coeta com esse texto, você ainda papia de su mês. Mas Jesus avisa, me não te papia de mi mês. Senão o que me tende, te sei me te papia. Ok. Dus, nós temos a escritura para explicar a escritura. Ok. Banco primeiro em Efésios 4, 4. Vamos aqui com, se nós não usamos a escritura, vamos aqui com o que passa com nós. E não também com o que está em marca de bestia. Efésios 4, 4. Que divisa? Tiro mango que ele se? Ya. Efésios. Para nós nota muita mais tirar para aqui para a dor de Olanang e riba dor de tur, viento de doutrina, dor de trique de gente, dor de astúcia de entramento de plan enganoso. Ok. Dus para nós nota com? Qual é a Edson? Para nós nota Tirar para aqui para Pakipai, que men bonoti fé sólido. Bom saque que cota. Bom mineiro, mano. Bom saque que costa. Ete marca, ete chip, ete boi cuero, ete na frente, não, cotinho que bia que riba, que cota. Então Deus não quer para nós estar tirar para aqui, tirar para allá. A mim de visumco, Edson de visumco, irmã Richelin de visumco, pero nós tudo temos fé, pero nós não temos fé sólido. Ok? Agora, que sei de mente, primeiro me switch. Deus quer para nós casta fundar riba barranca. De verdade? Ainda bem que o texto em Mateus 7, 24 e 27 diz nós casa, de outra palavra, nossa igreja, necessita fundar riba barranca. Quem é barranca? Cristo Jesus. Cristo Jesus que está e caminha, é verdade e é vida. De outra palavra, nós casa necessita fundar ribe verdade. So di com, seta ribe santo, ora que tempestade bem, ora que vento bem que dá assim, vaia e case, vai com ele. Ja, é senti fundation. Dus, é barranca. Dus, ora nós vai explicar, é marca de bestia, nos explicação, mas seta riba é barranca, ribe verdade. Anterior, já nós vamos startar, Dibewa aqui tem marca de bestia, pero primeiro comigo não. É regra de ouro de saque. Isaías 28 dias. Como de nós conhecer, Isaías 28 dias, é um tinha policia. Sim. 28 dias. Aham. A sombra eta bisa, ordo riba ordo riba ordo, linha riba linha, linha riba linha, aqui pouco, allá pouco. Ok. Dus, ora we estudia escritura, e ora, qualquer parte, qualquer tópico, qualquer tema, we tenho que comparar texto com texto. Bota parte que está no Testamento Velho, bem com ele no Testamento Novo, você diz como, nós temos que compreender que o Testamento Novo está baseado eigenlijk riba é Testamento Velho. Então, não podemos explicar novo sem é Velho. E é Velho não tem validez se eigenlijk é novo não cumpre. Right? Porque é novo tem babo na Jesus a trove, qual queda é centro dentro da Escritura. Ok, dus, ordo riba ordo, linha riba linha, aqui pouco, aí pouco. Ok, vamos que sei de mente 2 Pedro, nós vamos em 2 Pedro, nós trove, nós que make sure que ora nos explique marca de base e nos saque nossa papia. Ok, nós temos primeiro 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 até 21. Yes, nós temos.
Sim. Mas compreender essa que promete turcos, com nenhuma profecia da escritura, nota astuto de interpretação personal. Para sombra nunca profecia, no acordo do na, a meio de vontade de gente. Mas homem santo de Deus, a papia, inspirador de Espírito Santo. Tremendo. Mas o Espírito Santo é bem que manda é não um assunto de interpretação de igreja. Right? Dus, we não bisa, pero nos igreja ta bisa que marca tal. Quem da boa igreja? Of ami ta bisa, of mi pastor di. Ah? Mi anciano avisa. Não. Kiko Bijbel de visa. Se je não está interessado em bom anciano, se bom pastor não é seu pastor, e boa igreja não é sua igreja. Você sabe, este sabe, pero Kiko Bijbel de visa, se isso é ting. Lo que nós temos comum de Bijbel. Vamos dizer, tu usa mesmo Bijbel santo, ou não usa Bijbel corriente, King James, Reina Valera, whatever. Lo que não usa taparas que visi. Bom, aqui? Dus ok, nós temos pastor banda, religião banda, anciano banda, e nós temos aqui que Bijbel de visa. Bijbel de visa nós é não um assunto de interpretação personal. Lo que a mim te quer, sino profecia te vai dar para meio de vontade, não para meio de vontade de gente, pero homem santo de Deus, a papia, inspirado pelo Espírito Santo. Se me vai back Revelação 3, versículo 18, tem algo importante. Não? Revelação 3, versículo 18. Que devisa? 3, 18. Vamos lá que devisa. Esta bisa, a sabedoria aqui. Laga é um tem compreendimento calcular o número de bestia. Para sombra o número de gente. E seu número está 666. Ok, como começar? Até Kiko? Sabedoria. Sabedoria. Tremendo. Lá que sungo tem Kiko? Compreendimento. Que men sem sabedoria, sem compreendimento, vamos calcular nada. Porque também leu. Ok, Santiago 1:5. Vamos aqui a escritura da visão. Muito importante. Santiago 1:5. Ajá. Sim, nós temos? Bisa, mas se qualquer de vós falta sabedoria, la que pede Deus que te duna natura generosamente e sem reproche. E essa que lo guardo duna na che. Tremendo. Câmera, que sungo falta sabedoria. Steve me nota compreender Revelação 3. E te bisa na 18, até sabedoria aqui. Steve me nota em sabedoria. Well, bom tingo bem seca mim, seca quem vai vai. Seca Deus. Santiago 1:5, não olvide. Deus diz, tu rende cupidi, tahanha. Que mas me nota em sabedoria para calcular o número de seu nome, o número de seu nome aí. Anteriormente vai seca Deus. Não seca igreja, não seca anciano, vai seca Deus para abotir compreendimento de assunto. Agora bom, ora você fona den caia. Tá qual pastor te undugo? Ora você na trabalho, qual anciano te undugo? Nenhum. Que me abo me se pode dar quantiração de esperança que tem dembo. Alright. Dus ok, Steven, me não pode explicar Revelação 3, não tá nada, não se vai den dia tiki-tiki, e não se vai fazer oração no momento aqui para Deus dar sabedoria, para nós poder calcular quem é bestia aqui está. Ok? Vamos a oração. Tata de amor, boa palavra da bisa no Senhor em Santiago 1:5. É sungo falta sabedoria lá que pede. Senhor, da nos tur falta. Pois nós não te compreender coisas. Talvez se nós ter a sabedoria dibo.
e também o Espírito Santo para revelar-nos tua verdade. Então, nós saco ele toma fora de lo que te digo e revelar isso aqui na nós. Revelar-nos tata a veminta e buque de revelação. Dona-nos sabedoria para calcular quem é bestia aqui está, é promê, é de dois. E também é marca e quem é persona taco da carga é número 666. Guia-nos de tema aqui e turco lo sigue depois para na final tata de amor cada um de nós pode uma quente razão de esperança que tem de nós. Danke tata nos te pedi em nome de Jesus. Amém. Ok. Primeiro que me vai mais leu, Edson agora tira bis ribe ora para mim. Ora como tenho stop with visame. Ok. Dus, ok. Vamos acabou. Revelação de 3 back. Nós vemos dois, nós vemos quanto personagem tem, ou quanto sistema tem dentro do capítulo aqui. Ok. Versículo 1. Tiro mango que ele se. Revelação de 3, 1. Eta bisa e minha mira besa da subi sali fora de dentro la mão e tava tem 10 cacho e 7 cabeças. E riba su cacho não tava tem 10 diadema. E riba su cabeça não tava tem nome não de blasfêmia. Ok. Dus Juan de mira aqui na que de mira? Bestia. Então foi da sali fora de la mão. Vai, quando eu vou uma nota de G, você cada verso eu tenho assim uma anotação, você vai dizer ok, vou ter escrever, ok, Juan a sali mira bestia, ok, você escreve aí bestia, pero Juan a mire, ela mire te subi sali fora de la mão, você escreve bestia te sali fora de la mão, ok, versículo Jesus, quem quer esse Jesus? Detalhes importantes. Sí, versículo de Jesus. Ela mira para mim e Jesus diz e me mira outro bestia. Que mande outra palavra e nota é mesmo bestia. Se não é para mim ela mira sale pela mão, cultura coisa não é para o den visão e sigue wak e ata e mira outro bestia. Então agora bom, ele diz me mira de com, so den visão eta. Não está com literal te mirando aqui. Se tem visão te mirando algo diz ok, é simbólico. Agora bom, ora que Pedro a mire lacan ba, não é verdade? Ora tem hamburger, te sentar em o dak, tem hora de comer e não come ainda. Finalmente lá em Kiko, visão. Pero a visão estava literal, bestia que me está come. É literal? Não. Deus, você depois ela vem compreender a significação de visão que estava a representar com o nome certo, distinção de gente. Deus, Juan de mesmo certo tem visão. E visão não está literal, sino simbólico. E tem unificação traz de visão. Ok. Deus, Juan te mira e te escreve outro bestia da subissali for de terra, ok, de caso aqui, é de 2 bestia, contrário for de promete, e promete sali foi la mão e é saqueo. For de terra, ok, de senhor e não tem mesmo bestia, pero esta sali for de outro caminho, promete for de la mão e 2 for de terra, ok, que como se tem, outro foi de promete. E estava em 2 cachos, maneira lamchi. Aham. Ok, tremendo. Sabe que tem 2 cachos, e para mim não tem 2 cachos. Pero, esta papi maneira lamchi, e depois esta cambia, e esta papi maneira dragão. Tremendo. Bom, e em símbolo aí não. Então, bottom line tá, den e inteira que tem 2 bestias sinaleu. Ok? 2 bestias. Bom, que mais nós vamos sacar for? Nós vamos ver o verso número 2. Sim, se nós podemos ler o verso número 2. Nós vamos ver.
Nós vemos quem estava é outro personagem ou algo que Juan te mira de visão também que Deus te mostrou que tem que escrever também. Nós também temos nota, bem como esta nota. Que é a nota? Versículo 2. Se ele mira do bestia, para outra nota algo mais. Vers 2. E a bestia, comia mira, estava de maneira leopardo. Ok. Pia não estava de maneira pia de ber. E sua boca, maneira boca de leão. E tem maneira 3 bestias de outro que não, de verdade? E o grande dragão adornou seu poder, seu trono, grande autoridade. Ok? Ok, ela adornou. Ok, versículo 4. E não a adorar o dragão, para sombra ela adornou sua autoridade, na e bestia, e não a adorar e bestia, visando quem da maneira é bestia e quem é capaz para seguir contra G. Ok? Nós miramos mais personagens aqui. Quem é bem? Sobre tem a primeira bestia, e de 2 bestias, quem é de 3 personagens? O Juan Amira. Não sei dizer. Versículo 2, versículo 4. E dragão. Ok? Primeira bestia, de 2 bestias, e de 3 personagens, e dragão. Então, nós temos que vaca o Kiko é a primeira bestia quem está. Nós temos a quem de 2 e nós temos a quem de dragão. Ok? Esta música nós aqui, a sombra, nós queremos algo muito importante. Sim, vamos com o versículo 4. Back. Tira o mango que ele diz? Versículo 4. Sim, nós vamos decifrar. Nós vamos acabar isso, nós vamos acabar com ele. Nós vamos seguir, para tu uma nota assim. Verso 4, quem pode ser? 2, 4. Diz 3, 4. 3, 4. Sim. Esta bisa, e não a adorar o dragão, para sobre ele aduna sua autoridade na bestia. E não a adorar a bestia, visando quem da maneira é bestia. E quem está capaz de fazer guerra contra DJ. Ok. Bom, o que logra o dragão? O dragão está dando sua autoridade na bestia, vai piano de primeira bestia, mas ainda Juan não mira outro. Olha, Deus, versículo 1 de 10, Juan não mira de 2 ainda. Tá, é primeira só a mira. Ok. Depois nós brua é sequência. Cada costinho, net, para nós não falha e puzzle. Ok. Dus que logra in vers 4? Falamos com 8 também. Agora nós estamos em mais cru. Vers 8. Esta bisa itur kubi bariba terra lo adorele. Tur esnan com number no wordos que be desde a fundação do mundo, dengue buque de vida e de elam chico ta wordo matar. Ok. Que logra o dragão? Adoração. Adoração. Mire, pero é por esta bem maneta com esta bem, tem a adoração. Para nós decifrar inteiro que o Juan da mira inteiro assunto aqui, pero com ela bem nem eida. Não me sempre é assim. Ela bem com maneta, senão ela bem em forma de culebra. Alright. Culebra, dragão. Vamos lá para Revelação 2:9. Que te avisa nós? E Cinco tem orelha. Não, 2:9. 2:9. Cabeça e é dragão a wordo tirar a bow. E é culebra de antiguidade. Quem de a wordo chamar diabo e Satanás. Quem de ganha inteiro mundo. E ele awardo tirar a bow ribatera. E su angel nang awardo tirar a bow junto com ele. Ok. Dus é dragão tá aqui. Segundo 2:9. Quem é dragão? Satanás.
que está representado também é culebra via de antiguidade. Que men é mesmo dragão, ou é mesmo culebra, tá é mesmo a ganha Eva disfarçando. Que men Satanás a disfarçar den culebra, den revelação de 3 que está assim, Satanás o outra bem e que adoração, pero o outra vai assim através de quem? É promê bestia. Pero o não te promê bestia só te den inteiro assunto. Versículo 12, vamos aqui. Primeiro que ele diz? 12, 13, 12. Sim. Esta bisa, e esta exercer a autoridade de promê bestia em sua presença. E esta raça terra, esnago da Bíblia, dente, adorar e promê bestia. Quem de sua herida fatal, a guarda cura. Ok. Que men, mirando que na yore com de 2 bestia, que está a yore aí, está exercer a autoridade de promê. Ok? Então, é promê a você que ela recebe cerca de dragão. Ah, ela recebe, versículo 2, ela recebe poder, trono e grande autoridade. Dus é promê bestia, tem power. Que dragão a dunia, não é verdade? Pero o é de 2 bestias também para dunia força. E também puxa inteira agenda aqui delante. Passou a o via de promê bestia e adoração também. Que o diabo quer. 5 minutos. Ok. Diabo quer é adoração. Dus, vamos em sequência weg. Diabo mesmo não está bem. Então usa promê bestia. Para promê bestia, que passa com ele? Dem versículo 3. Algo passa com ele. Ela tem uma herida fatal. Dus ele notei. Dus é de 2 bestias da Bíblia, versículo 15, vamos 15, que é de 2 bestias da raça, que promê bestia. Ela guarda permitindo-te para uma roceia da imagem de bestia. Para a imagem de bestia por a papia também. Yeah. E para assim, culturas não da adore. Imagem de bestia, da guarda matar. Ok. Dus é de 2 bestias. Também raça, cultura não tem que adorar quem? É promê bestia. Ante promê bestia, tá assim, ele está adorar al final quem? Diabo. Vai que? Dus de mesma coisa, mira, eigenlijk é a mesma sequência nós vimos etata, Jesus toma for de lo que está de etata, eta manda o Espírito Santo toma lo que diz, revelando-nos. Vai que o diabo te imita tudo lo que está de Deus. Ok? E não está bem direto, a pessoa diz, não, essa aqui tem inimigo. Vai. Sowieso se uma igreja que vem nos adorar Satanás, tampouco ele está bem. Não diz não, mas sowieso é disfarçado, toch? Ja, is maneira ángel de luz, anterior treino diz não, que tem Jesus, lá nos vai. Tanto a igreja te carga em nome de Jesus, igreja Kiko, igreja Fuerte Espírito Santo, igreja Jesus Kiko, tudo costa Jesus. Pero quem realmente nos está a adorar? Ok, me sabe o tempo também acaba. Pensei, eu e lá em Wax me põe que diz caminho mas conhece não acaba. Ok, dus inimigo lo que é que está adoração. Mateus 4. Mateus 4, top, versículo 8. Ok, assim, até assim na leu, segundo essa cana, até assim na leu é compreendível? Não, entendi 3. É dragão tem. 4, sim. Atrobe diabo aí, arriba ser machahal do mês. E a mostrei, tur o reino nan de mundo e na glória.
Versículo 9. 9 da bisa, e ela disse, tur e cosna aquilo me do nabo, se botira bo curpa abau e adorame. Ok. Que mandi inimigo a oferecer tu recosna aqui, é poder. Reino, ele oferece grande autoridade, eigenlijk maneira, nossa lesa, de revelação, ele oferece isso também. É preta com criatura, também oferece o criador algo. É tem coragem, não? Yeah. O diabo tem um ser com mais coragem mesmo. Coisa que tu perde doce. Pero se não tem coragem, não te chega leu. Que me tem roupa cai, mas não se visa roupa coragem, é saco essa que te yu, pero o outro bem o toco te sem na sua banda. Right? Pero que Jesus conteste, versículo 10. Vai for de mito. E ora Jesus a conteste, vai for de aquinan Satanás, a sombra para escrever, adorar Senhor bo Deus e servir isso. Tremendo. Que me lo que Jesus está mostrando aqui não, de Mateus 4, é mesmo um acontecimento aqui também repetir para nós também no fim de tempo. Ok? Você nós também guardo e ba dentro do deserto. Bem, você diz nós que é a guardo e ba dentro do deserto. Aí nada que da guardo alimentar para tempo não imitar de tempo. Deus é moe, ela dá uma luz no you. E eu vai dentro do deserto, ok? Jesus também anuncia, finalmente, vai dentro do deserto. É dragão a vir. Quem é dragão? Satanás. Satanás. Ele vem. Então, o outro pede adoração. Que nós mira Mateus 4, dentro Revelação 3. Pero lo que Deus quer para nós por responder inimigo, vai for de aqui não. Como está se dizer vai? Gewoon assim niet bij, en daarbij, quem botar? É queda toch? É de visão, pero nós me se pode dizer vai, basar e vaquico, lo que tá para escrever. Juist. Se não ainda vai, se não tem que hang around e não basilava só, bonting. Bonding Foundation. Bonting fundation. Para ribe barang. Juist. Pero se nós temos tá para escrever, é tingo vai, só que comata que dá assim não. Bagarega, não? Juist. Vagare, você a sutrique, mas é Pablo de visa, para sombra sutrique não te desconheci para nós. Juist. Tremendo. Ok, meu tempo acaba, meu irmão, estima. Dus, lá nós queda que não te trucos, e nós também seguir decifrar e ainda nós não visa quente para minha bestia, nós não visa quente de dois, nós diz visa quem é dragão tá, pero ainda nós não visa que marca tá, nem tampouco quente 666. Ok, dus nos falta o pico mais para cover ainda, ok? Bueno, dus verso uma palavra de oração para nós por seguir a ver com a seguinte parte, ok? Nós te veremos. Dada de amor, nós te chamamos danke, Senhor, assim na leu, que nós abim, te começar a estudar a revelação de 3 aqui. Dada santo, ojalá com mais pessoas por bini, mais romano por bini, para assim estudar junto, Senhor, de espírito e verdade, para nós por ter verdade na aqui, Senhor, dentro do nosso coração, e com nós por coer escritura, para mostrar taparás que vi. E, Senhor, essa é a única forma que nós por resistir inimigo. Door de usar boa palavra, que é verdade contra sua mentira, que não te infundece. Danke, Senhor, Deus está acompanhando da seguinte parte, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar referente para a seguinte parte. Primeiro comigo, Corebai, nós temos algum anúncio chiquito. Em vez aqui, nós temos simambas, nós começar com o pastor, que a começar a é parte como estudar a Bíblia. Right? Você estava com início, pero nós também start com isso aqui, não?
Isso é importante, meu irmão, estimar. Como estudar a Bíblia, como sacar mais proveito, para nós não queda dry leite só, mas para nós por ter comida sólido. Como estudar a Bíblia, como usar concordância, para sacar todo o contexto correto, segundo a Escritura, de qualquer tema que você quer. Então, se nós do início na dia semana passada, e nós também seguimos com ele, e também nós também seguimos com o evangelismo, porque nós também queremos sentar aqui dentro, mas nós temos sala também para ir para o evangelho, ok? Então, aceita 1, 2, me quero recordar para não duvidar, dia de julho, for de começo de julho até agosto, nós também cover de maneira primitiva ano passado, Romana nga binta mira, tu anúncio não, que nós também temos seminário riba conflito de los siglos. Foi capítulo 1, teco 42 e em setembro. Esse nós vai anunciar mais depois com a fecha, etc. Mas em setembro nós também temos campanha também de cosecha. Ok, então tu rende-me se está bom estudando o book de conflito de los siglos, para agora nós chegamos a seminário, nós por viva com ele. É verdade? Então, lá em Waxi tem um anúncio, mas sim, nós também temos também, me diz que a Jennifer falou para dar mais revesei, que é parte de camp meeting. Sim, camp 22 para 27 de junho. Ok. Julho. Ok. Sim, meu papai de Mike já está online por seguir. Feliz sábado, mano. Sim. Agora que me tem tal pessoa não comer na mesa ancava, então não vai, não se lo tem par de mini bolsa, não é grande, mas mini bolsa. Colossali fora de na central para het Kerveld. Zeg ik het goed, pastor? Het Kervel. Het Kervel. Het Kervel. Dat is richting Hengelo. En toen in dat België toch, zoiets? Alemanië, Duitsland. Ja. Dus dan zitten we in de natuur in Duitsland. Het zijn twee mogelijkheden. Eerste mogelijkheid is een kamer. Como pode dormir com uma cama normal, pero se você passa de aventura de dormir de tent com a família, e se você tem que melden na missa aparte, para sombra e tent mesmo worden geregeld para a família. Custo não para ele grande tá 150 para muito tá 75. Ja? Dat tem pergunta não? Daarover? Nee? Te keren eigenlijk, mas depois, ora que que mais informação para acerca de nós. Então, eu vou para a informação. Eigenlijk a ideia também de camp meeting, que também tem orador também já foi, que vai ter, que tu recebes, que menos possível mais, tocante de vários tópicos, também eigenlijk ribe obra que ordem se generalmente. Dus também tem tópicos, depois segundo a ideia também nós podemos mais detalhes. Então, conhecem, então parte de sei, lembra, tem coisa mais. Nós agora também temos projeto Sacamang para Barumang, com nós Rumang nela, que está treque sei. Então, se tem qualquer ajuda, nós temos opinião, também como está ajudança, etc. Então, eu vou pôr meld aan, se na nela mes of ja, de nós Jennifer, Edson of Ami. Vou pôr meldan, então eu vou pôr também por ajuda. Tem quadro E, então, já, muito que sei, tem parte mais Jennifer, que está é book de revelação. Ja. Sorry. É book. Nós temos book de revelação traduzir, trabalhar no papiamento, romano por bestellen isso aqui para mim. Também nós temos book de les de muita parte 1 com 2 com a revelação também, mensagem de 3 ângulos na língua de muita, dus kindertal, dus que você bestel para bonito ou boiunang, também vou por acessar aqui cerca mim. Yes. Tremendo.
Bueno, dus si mi no olvida nada, ahora es... Un gozo. 10:09. Nós temos um programa especial. Então, me quero um programa especial que vai ter com o pastor Maurice Berry. Ele vai ter presente, ele vai predicar e dia aí. Então, se o irmão pode receber visita na então, ele está ouvinte. Aqui na Yulei, sorry, Yulei. Langa A. Ok. Yeah. Bueno, nuestra siguiente ahí es parte del servicio de canto. Nós vai seguir alabando nosso Senhor, cantando cantiga número 12. Contena tu tribo e nação não conta cerca eleu. Escuridade locava de glória, pronto Senhor também. Contena tu tribu e naciona, contecer que leu, escuridade locava de glória, pronto Jesus lo vi. Vini e rei de glória, beselam te mata. Conta e grande história, Jesus lo reina. Na jornada luta e pleito, mas desperta-nos. Señal del cielo, señal seguro, mostre glorioso Dia. Vini e rei di gloria, beselam te mata. Conta e grande história, Jesus lo reina. Yunan de Dios busca con esperanza, canta su honor. Bendicionates la cuta busca, va mirar su esplendor. Vini e rei di gloria, beselam te mata. Conta e grande história, Jesus lo reina. Nós a seguir humanan cantando cantiga número 416. 416.
kumisa, questa cuta morto, pronto que bibuna también. Forti e pochi di recordamento, Dios su decisión tende. Colonos da e dia e, colonos da e dia e, lo nos para, cultur nos falta, o cu nos pica ng laban. O colonos falta el instrumento, cultur pica la demostra, di tribunal e gran decreto, ninguno por apelar. Colonos da e dia e, colonos da e dia e, lo nos para, cultur nos falta, o cu nos pica na laban. Amen. Mi creatori Reina mi deventur, Bota es soberano y fuente de tu poder. Bota es soberano y fuente de tu poder. oh Criatura di bota depende, turbo beneficio danos nunca por pagar. turbo beneficio danos nunca por pagar. Que comi por duna, si divo turbo sta, por gran amor da pidi un corazón entregado, por gran amor da pidi un corazón entregado. Por gracia te inspira, fe de bom poder, larga cada palabra de você perguia-me, larga cada Palabra de você, porque
quiere apuntar a Romanas, si nos por alanta para. Dinundushi Spiritu Aginan Imisa Kuta Spiritu di Señor Gozo tinde cada cara pasombra nos está sintigue está cercanos Santo Espíritu fiel celestial queda aquí y llénanos como amor. Nos adoramos, paturbo obrana. Sin duda nos ha cuidado por ti, pa medio de vos. Let's pray. Father in heaven, at this time we come to Thee in prayer, acknowledging, Lord, our dependence on Thee, Lord, and our feebleness, Lord, physically and spiritually. Father, we also acknowledge our sins before Thee. Oh Father, knowing that You are a Father of love, and a Father, Lord, that surround us with Your grace and strength, Lord, to conquer sin, but also, Lord, to be closer to Thee and enjoy Your presence. Father, at this time we welcome Your presence in this sanctuary, Lord, where Your word can be taught freely, and that Your name only be exalted, and the sufficiency of men, Lord, be laid in the dust. Father, be with us. Grant us Your Holy Spirit by faith. In Jesus' name, amen. Fiel celestial, llena aquí y llénanos cubo amor. Nos adoramos, paturbo obrana, sin duda nos ha no boti pa medio tibo. Amén. Y querer extender un buen mini de casa del Señor na cada presente, hermana, por tomar asiento. Prometo que nos passa para nós parte de schriftlezen. A meinta, me queria met diacononan milanti, quando nós vamos na recoger ofrenda. Nós estamos cantando e cantica. Jesus lo cuida para vos. De ofrenda. Sorry. Planta tormenta, dispensame. Alsjeblieft? Ja. Planta turmainta
turbo sinina. Planta e verdad na pagoayanang. Hora de cosecha, lobo está contento, panos turba junto en eternidad. 13 frutarán, panos turba junto en eternidad. 13 frutarán, panos turba junto en eternidad. Planta de segura, planta de llovida, ay no tiene miedo, Pai bestianal. Tempo de cosecha, logo haya fruta, panos turba junto en eternidad. 13 frutarán, panos turba junto en eternidad. 13 frutarán, panos turba junto en eternidad. Amén, amén. Se oração para ofrenda. Let's pray for the offerings. Father, we thank you for the means that your people have given to your work. We ask you, Lord, that you bless it. We ask you, Lord, that you multiply it also. And that you help us be faithful stewards, Lord, of your money. Oh, Father, we ask you that you help us give thee with a heart. As the widow, Lord, gave the 2 mites. But we ask you that you help us give with our soul to thee. In Jesus' name, amen. Amém. Amém, tá? Net la sera também. Nos reflexe, nos estamos lendo Efésios 5, versículo 6, que tabisa, no laga nenhum rende ganha bolso com palavra não vano. Pa sombra, tapa motivo de ecos não aqui, e fúria de Deus também riba e yunang desobedecido. Of riba e yunang desobedência, sorry. Efésios 5, versículo 6. Nós lo vamos atender atentamente na a palavra de Deus receba pastor Sebastián de Groot, a nosso irmão Vicky lo vai na traduzir P. You can say your title for her and this one. Happy Sabbath, everybody. Gezegende Sabbat iedereen. We are glad to be here, We zijn blij om hier te zijn vandaag. and we want to ask the Lord's blessing by claiming a promise. En we gaan de Heer zegen vragen door zijn beloftes. In Acts 5:32. In Handelingen 5:32. Acts 5:32. Handelingen 5, vers 32. The Bible says, "But we are his witnesses on these things, and so is also the Holy Ghost, whom God has given to them that obey him." Ja. Okay. De Bijbel zegt in Handelingen 5:32, daarvan getuigen wij en ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan wie hem gehoorzamen. So we live in a time of rain and no rain. Dus we leven in een tijd van regen en geen regen. So how do we get the rain? Hoe krijgen we de regen? What's the symbol of the rain? It's not the Holy Ghost. Wat is het symbool van de regen? Dat is de Heilige Geest. So, and how do we get the Holy Ghost according to that promise? En hoe krijgen we de Heilige Geest volgens deze belofte? By obeying. Door te gehoorzamen. It's that simple. Is dat simpel? No obedience, no Holy Ghost, no rain, no seal. Het is heel simpel. Geen gehoorzaamheid, geen Heilige Geest, geen zegel. And then we get lost. En dan raken we verdwaald. Yeah, it's that simple. Het is zo simpel. Now, before we get and I claim the promise to
ask the Holy Ghost to be with us, Voordat we de belofte gaan aanvragen, zodat de Heilige Geest met ons kan zijn. to teach us His word and show us things to come. En om ons dingen te leren en de dingen die gaan gebeuren in de toekomst. And before we enter into the subject, I would like to give a prophetic update, if I may put it that way. Voordat ik door wil gaan met de belofte, zal ik om het beter uit te leggen, een profetische uitleg geven. Now, and I do this with a purpose because, at least in my experience, probably you know better, but as far as my experience is concerned, in the churches around us, these things are not being told. En ik doe dit met een doel. Waarom? Want ik merk dat in de kerken om ons heen dat dit niet verteld wordt. And I've been very amazed En ik sta er eigenlijk versteld van. because it's a prophetic fulfillment of things that we have heard since the time we were born. Want het is een profetische vervulling van dingen die we hebben gehoord sinds we geboren zijn. If you were born in the church, you heard these things since the time you were born. Als je geboren bent in de kerk, dan heb je dit gewoon vanaf kleins af aan meegekregen. Or since the time you entered the church. Of sinds de tijd dat jij in de kerk bent gekomen. We are at the doors of Sunday law, of course. We staan echt op het punt dat de zondagswet ingevoerd gaat worden. Probably some of you heard that probably 2 months ago they tried to pass a Sunday law bill in North Dakota. Zoals jullie weten, of velen van jullie weten, ongeveer 2 maanden geleden probeerden ze de zondagwet in te voeren in North Dakota. Now, what does it mean for a Sunday law to be passed? Wat betekent dat als de zondagwet dan in vervulling gaat? It means that, of course, that probation Adventism is soon to close. Dat betekent dat laten we zeggen, de tijd van genade gaat nu sluiten. Oh, sorry. So she can get this one. Okay. Probation Adventism doesn't close at the Sunday law, but Sister White says when it is passed, it is soon to close. De tijd van genade zal niet sluiten zodra de zondagswet ingaat, maar het zal wel kort daarna gebeuren. But what else? What else? Oh, wat nog meer? That means, according to Scripture, Dat betekent dat volgens de heilige geschriften that judgment, the investigative judgment upon the living, dat de onderzoekende oordeel die plaats zal nemen voor de levenden, will soon begin. zal heel snel plaatsvinden of beginnen. What else? Wat nog meer? It means that the sealing time is closing. Dat betekent dat de tijd dat de mensen verzegeld zullen worden aan het sluiten is. All this time we had the freedom, liberty to do things, to work, Al die tijd die we hadden om voor vrijheid, werken en doen wat we willen. and many times to play church also. En vaak ook om kerk te spelen. The Lord has been placing His seal upon the faithful ones. Dat zal de Heer de zegel plaatsen op de zijn trouwe dienaars. That means that no longer the names of the dead will be called upon, Dat betekent dat de namen van de doden niet meer opgeroepen zullen worden. but the names of the living. Maar de naam van de levenden. That's what it means when you hear about Sunday law, not in Argentina, not in Germany, but in America. Maar dat betekent dat als je hoort over de zondagswet die plaats zal vinden in Amerika. Niet in België, niet in Duitsland, maar in Amerika. Now, what else does it mean? Wat betekent het nog meer? Of course, there was a Sunday law bill that got passed in a state in America. Er is een zondagswet ingevoerd in een van de staten van Amerika. That was, I think it was in Utah, if I'm not mistaken. Als ik het niet mis heb, was het in de stad van Utah. So that one got through. Die is ingevoerd. And it will go from state to state En het zal plaatsvinden van staat tot staat. until it reaches the Supreme Court. Totdat het tot de Hoge Raad zal komen. When you see that, Als je dat ziet gebeuren, is the very thing you have heard of
since the time you were born as an Adventist. Dat is wat je altijd hebt gehoord van kleins af aan, geboren of getogen Adventist. If there was a time to put your house in order, that time is now. Als er een tijd is dat je huis in orde moet maken, dan is dat nu. At the same time, when these things were taking place, which is a fulfillment of Bible prophecy, Tegelijkertijd, wanneer deze profetieën plaatsvinden of zullen vinden, I saw the other churches going in their cycle of repetition. zag ik dat de andere kerken weer vielen in hun vicieuze How is cirkels. the life of David and how you can apply for you? Zoals in het huis van David, hoe kan dat plaatsvinden in jouw leven? Celebrating calendar days. Sorry? Celebrating calendar days. Net als in de dagen van hiervoor of in de oude tijd. And how is good, you know, the day of the teacher, the day of this and the day of that. De dag van die, de dag van dat of in de oude tijd. Now, probably quite some of you have read the book Las Davids. That's the book that usually most people read. Ik ga ervan uit dat velen van jullie het boek van de einde der tijd hebben gelezen. But you read there a statement Maar heb je ook gelezen that entire churches will get lost dat er in veel kerken men verdwaald zal raken? because their ministers did not tell the truth to their congregations. Omdat de predikanten vaak niet de waarheid vertellen aan de gemeente. Sunday law got passed in America. Zondagswet zal ingevoerd worden in Amerika. Did someone say anything? Heeft iemand iets gezegd? They were busy celebrating. Nee, want ze waren bezig om te vieren of ja, te feesten. Busy repeating what, you know, what all the time has been repeated. Nee, want de meeste mensen waren bezig om te herhalen wat er altijd herhaald en verteld wordt. While movements in the heavenly sanctuary have been going on. Terwijl er heel veel bewegingen en dingen gebeuren in de hemelse heiligdom. The signs of the times are coming on. De tijd der tijden die komt eraan. And the ministers are not warning the flock. En de predikanten die leiden het volk niet. It's time to leave the cities. Het is tijd om de steden te verlaten. And it's time to be sanctified by the Lord and His Holy Spirit. En het is tijd dat we geheiligd worden door de Heer en zijn Heilige Geest. Now, what else do we have on the scene? Wat is er nog meer gaande? Of course, we got an American Pope for the first time in history. We hebben een Amerikaanse paus voor het eerst in de geschiedenis. Does that name Pope Leo XIV sound familiar? Komt de naam Leo XIV jou bekend voor? When I heard that name when the new Pope got selected, I said that name sounds familiar. Toen ik die naam hoorde, toen hij gekozen werd tot paus, dacht ik, die naam komt me bekend voor. That is the same Pope, the same name of Pope in 1888 when America tried to pass a Sunday law nationwide. Dat is dezelfde naam van de paus die in 1888 dan werd gekozen en toen Amerika voor het eerst de zondagwet probeerde in te voeren. But there is another time when there was a Pope Leo XIV. Maar er was ook een andere tijd dat er een paus was die Leo XIV heette. And that was in the time of the Protestant Reformation. En dat was in de tijd van de protestantse reformatie. A pope against all type of Protestantism. Dat was een paus die tegen de protestantse reformatie was. So it sends a message. Dus het brengt een boodschap over. What's the purpose? Wat is het doel ervan? And the final movement, Sister White says, will be rapid ones. In de laatste beweging zegt zuster White dat het zal heel snel gebeuren. This is what is going on now. Dit is wat er nu gaande is. And it is our responsibility to warn the flock. En het is onze verantwoordelijkheid om de kudde en de mensen te leiden. The people of God is not based on the majorities. De volk van God is niet gebaseerd op de meerderheid. The church at large should be saying and crying out loud these things to its members. Dus eigenlijk de kerk, de menigheid moet eigenlijk nu schreeuwen en weten van dit is er nu gaande. But if you go to a church around here or anywhere else, Als je hier naar de kerk gaat of ergens anders in de buurt, you find a formal, normal program. vind je gewoon een formele, normale programma net als elke Sabbat. That's a problem. En dat is een probleem. Because the truth is being beclouded.
Laten we dat duidelijk maken. Dat is een probleem. So Sunday law is on the scene. Dus de zondagwet zal binnenkort ingevoerd worden. That means the latter rain will soon be poured out. Dat betekent dat de late regen binnenkort zal worden gegoten over de heilige mensen. Are we ready to testify for Jesus? Zijn we klaar om te getuigen voor Jezus? Are you ready to go to jail for Jesus? Ben je klaar om naar de gevangenis te gaan voor Jezus? Are you ready to say, I will not get vaccinated? Ben je klaar om te zeggen van, hé, ik zal niet gevaccineerd worden. Of ik wil niet gevaccineerd worden. Because that will come. Want dat zal ook komen. Oh, I remember that many got vaccinated, not because of their mother, father, and relatives, but because they wanted to go for vacation. Maar ik kan me ook herinneren, destijds dat de eerste vaccins gegeven werden, velen hebben zich laten vaccineren. Niet door hun ouders of omdat moeder en vader hebben gezegd, maar omdat ze op vakantie wilden. The majority of the church at large was ignorant that it was a sin. Dus het was de meerderheid van de gemeentes of van de kerk was eigenlijk in onwetendheid dat dit een zonde was. It means that the church was not teaching the health message to its members. Dat betekent dat de kerk dus de gezondheidsboodschap niet had geleerd aan hun leden. If you read Ministry of Healing, it is there. Als je kijkt naar het ministerie van gezondheid, dan staat het erin. And many were still at that crisis unsure. En nog steeds zitten we velen van ons nog in dezelfde crisis. And you know why many of these were unsure? En weet je waarom dat velen van mensen dit hebben gedaan? That means they didn't hear about it before, right? Where? Dat betekent velen van ze hebben het nooit gehoord. Waar hebben ze het moeten horen? In the church. In de kerk. So why do you come to church if you are not learning truth? Waarom kom je dan naar de kerk als je de waarheid niet leert? Of de waarheid wordt je niet geleerd? I'm not saying repeating stories. Ik zeg niet dat de verhalen niet herhaald kunnen I worden. mean learning truth, essential truth for this time. Maar wat ik bedoel is dat we essentiële waarheden leren voor onze tijd. Learning to pray and learning to study your Bible to make sure you are fortified for the crisis that is coming. Dat we leren om te bidden, onze Bijbel studeren en dat we kracht kunnen krijgen voor de tijd die er komen zal. If you go to a church that is not fulfilling its purpose, then you better go to no church. Als je naar een kerk gaat die zijn doel eigenlijk niet haalt of benut, liever ga je dan niet naar de kerk. And you know that I remember I talked to some in the past and they say, well, that church, they drink coffee, but we go there to evangelize. Dus ik heb in het verleden mensen gesproken die zeggen, ja, klopt, maar we gaan naar die kerk om te evangeliseren. And even though they drink coffee and they have a woman pastor, but there are few honest people there. Ook al drinken ze daar koffie en ze hebben een vrouwelijke predikant, maar er zijn een paar eerlijke mensen tussen. But they are missing the main question. Maar het probleem is dat ze zien het grote plaatje ervan niet. Is it the will of God for me to go to a church like that? Is het Gods wil voor mij om naar zo'n gemeente te gaan? Is it not better the will of God that I visit the honest people from that church in their homes? Is het dan niet beter dat ik die eerlijke mensen uit die gemeente bij hun huis bezoek? According to scripture, Volgens de geschriften, if you go to a place als je ergens naartoe gaat, where you and your children waar jij en jouw kinderen, behold error jullie zien zonde, by word or testimony, door woorden of door getuigenis, your children will become familiar with apostasy. dan worden jij en je kinderen dan bekend met afvalligheid. And the Lord says that He will not guard your mind any longer against error because you chose to go. En de Heer zegt dan, hij zal je gedachten niet meer beschermen van afvalligheid, want het wordt jou bekend. Het wordt een deel van jou en het was jouw keus om daar te gaan. Then you see homosexuals in church boards. Je ziet soms homoseksuelen in de kerkbestuur. Then you see women baptizing a person. En je ziet dat vrouwen ook mensen dopen. Or officiating a Lord's Holy Supper. Of dat ze dan de heilige avondmaal dan leiden. And on top of that, when the sermon is over, which is 10, 15 minutes or maybe 20 minutes. En bovenop dat, wanneer de dienst afgelopen is na 15, 20 minuten, Then is coffee after that. dan is er koffie daarna.
that is a slap on the face of God. Dat is echt een klap in het gezicht van God. This is to say, this is how much we obey you. This is how much we obey you. En dit is hoe wij dan zeggen, zoveel gehoorzamen we jou. God has written stark warnings against coffee. God heeft echt duidelijke waarschuwingen geschreven tegen drinken van koffie. Right after the divine service, then they drink coffee. En vlak na de eredienst bieden we mensen koffie aan. Like that, you will receive the mark of the beast. En precies op zo'n manier krijg je dan de teken van de beest. So don't waste time in church. Dus ik zal mijn tijd daar niet voor doen om naar de kerk te gaan. Now, and at the same time, to say these things is not harsh. En tegelijkertijd om zulke dingen te zeggen is niet hard. Truth is not harsh. De waarheid is niet hard. Otherwise, Jesus was harsh too. Anders zou je zeggen dat Jezus ook een hard persoon was. So it's time to wake up from the sleep. Dus het is tijd dat we wakker worden uit onze slaap. Now, we want to study the Bible this morning. We hadden vandaag in de Bijbel gelezen. So I hope you had your Bible. Ik hoop dat iedereen zijn Bijbel bij zich heeft. We go to, but before we do, I would like to have a word of prayer. Voordat we verder gaan wil ik graag bidden. Father in heaven, Lord, I'm not sufficient to say these things. But we ask you, Lord, that you grant us your presence, your Holy Spirit, Lord, and that you be the one teaching and not me. Oh, Father, we ask you that you help us put away sin and forsake iniquity, that we, Lord, may get the seal of God upon our foreheads and follow the Lamb wheresoever he goeth. Oh, Father, teach us and guide us. Grant us your Holy Spirit by faith. In Jesus' name, amen. All right. So it is important, it is our responsibility that the flock knows these things. Het is belangrijk en onze verplichting, zodat we de kudde vertellen wat er eigenlijk gaande is. Now, and I want to say that those who reject the spirit of prophecy, En ik wil zeggen dat de mensen die de geest der profetie eigenlijk aan de kant zetten, are also jeopardizing their salvation. dat ze hun redding eigenlijk in gevaar brengen. Which, by the way, now that the Holy Spirit reminded me one thing, Wat de Heilige Geest mij nu weer herinnert. years ago was voted officially in the General Conference Jaren geleden is het officieel ingestemd door de General Conference that the writings of Sister White are no longer authority for doctrine. dat de geschriften of de boeken van Zuster White niet meer autoritair zijn of tellen in onze gemeente. You know what that means? Weet je wat dat betekent? That means that it is no longer acknowledged as or with inspired authority. Het betekent dat het niet meer erkend en gezien zal worden door heilige schriften. Dat het door de Heilige Geest is geïnspireerd. So you read two main identifying marks for the remnant church. Dus je leest twee namen als het gaat over de kerk die overblijft aan het einde. Which are these? En het zijn de twee volgende. Those who have the commandments of God Degenen die de geboden van God behouden and the testimony of Jesus Christ, en de getuigenis van Jezus Christus. which is the spirit of prophecy. Dat is de geest der profetie. So if we deny one because we don't agree, Als we dan de ene weigeren omdat we er niet mee eens zijn. the Sister White says the reason why it is being put away, En zuster White zegt de reden waarom het wordt weggelegd. and it is because it condemns their sins. Omdat het dan hun zonde veroordeelt. So we only then take the commandments, reject the testimony of Jesus Christ. Dus we hebben dan de getuigenis van Jezus Christus niet nodig en we zetten de 10 geboden aan de kant. Will God accept that? Kunnen we dat accepteren? Zal God dat accepteren? Will God accept that? Zal God dat accepteren? No. Nee. So the question is, De vraag is, will the SDA Church organization zal God, dus de organisatie van de Zevendaagse Adventisten, and for those who are here and for those who may watch online, please don't misunderstand. en voor de mensen die hier aanwezig zijn of de mensen die online volgen, begrijp me niet verkeerd. This is not attacking the church. Dit is niet dat ik de kerk aanval. This is the same
duty that God called the ancient prophets to do, and the Old Testament is full of it. Dit is ook hetzelfde wat God, laten we zeggen, de profeten uit de oude tijd had geroepen om te doen. If you read Jeremiah 26, Als je je Bijbel leest, do you know what they told to Jeremiah? weet je wat ze zeiden tegen Jeremia? They wanted to get rid of him, Ze wilden hem wegdoen. and they said, because he has prophesied against this city, he has prophesied against this church. En ze zeiden van, de reden daarvan is omdat hij geprofetiseerd had tegen de gemeente en tegen het volk. So, based on the evidence Dus, gelet op het bewijs and based on scripture, can the SDA Church organization be the remnant church? gebaseerd op het bewijs, kan de Zevendaagse Adventistenkerk het laatste kerk zijn dat overblijft. Unless they repent? No. Als ze niet bekeren, nee. You cannot negotiate with God. Je kan niet onderhandelen met God. You know, the commandments, yes, but this one over here, no. Oh, deze wel, maar nee, deze toch niet. No, you cannot negotiate with God. Je kan niet onderhandelen met God. So, Dus, the Adventism, de Adventisten, or in other words, the church that Sister White talks about in the spirit of prophecy, de kerk waar Zuster White het over heeft in de geest der profetie, that looks like falling but will not fall, dat lijkt om te vallen, maar toch niet omvalt. that ship will go to its harbor, Dat die kerk gaat naar een veilige haven and that will make it through the crisis, en dat die door de crisis heen zal gaan, cannot be the organization. kan niet de organisatie zijn. But are the faithful Adventists who are keeping up the Adventist message given us in 1844. Maar dat is de groep trouwe Adventisten die echt het woord volgt vanaf 1844. Those who are keeping up that faith, Degenen die dat geloof vasthouden, that message, die boodschap behouden, is the church that looks like falling but will not fall, is de gemeente die lijkt om te gaan vallen, maar toch niet omvalt. not the organization. Niet de organisatie. So this is not attacking, this is only for truth's sake and for Dit is God's niet sake. om de gemeente of de organisatie aan te vallen, maar het is om de waarheid te vertellen. And it is the right of every member to know what is the decision, what are the decisions being made. Dus het is een recht van elke gemeentelid om de waarheid te weten, zodat ze een beslissing kunnen nemen. By the church. Door de gemeente. All right. Oké? Now, if we go to Ephesians chapter 5, Als we gaan naar Efesiërs hoofdstuk 5, verse 6. vers 6. The Bible says, let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Laat u door niemand met loze woorden misleiden. Want om zulke dingen wordt God vertroond op de mensen die niet willen gehoorzamen. Laat u niet met hen in. What brings God's wrath here? Wat brengt God zijn woede hier? The Bible says deception and vain words. Er staat in de Bijbel dat het gaat om loze woorden. Now, what does the Bible say about men deceiving with vain words? Wat zegt de Bijbel over mensen die jou misleiden met loze woorden? Let's see in the book of Jeremiah. Dan gaan we nu naar het boek van Jeremias. Chapter 9, verse 6. Hoofdstuk 9, vers 6. 9, 6. 9, vers 6. The Bible says, thine habitation is in the midst of the seed. Through the seed they refuse to know me, saith the Lord. Daarom zegt de Almachtige Heer, ik zal een smelters ijzeren om hun te keuren. Wat kan ik anders doen met mijn dierbare Sion? So men refuse to know Jesus because of their deception or because of their lies. Velen die weigeren God door de leugens of de manier dat ze leven. So it's a serious matter to lie. Dus het is een hele belangrijke zaak dit. So a leader lying cannot be leader. Een liegende leider kan geen leider zijn. Because the leader is refusing to know Jesus by his habit of lying. Want de leider die weigert Jezus te kennen door zijn gewoonte om te liegen. Now who are these men and whom do they deceive? En wie zijn deze mensen en wie misleiden ze? In
Romans chapter 16. Romeinen vers 16. Romans chapter 16, verse 18. Romeinen 16 vers 18. Who are these? Wie zijn het? The Bible says, "For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple." Want de Bijbel zegt, want zulke lieden dienen niet Christus onze Heer, maar hun eigen lage begeerte. Door hun mooie en vrome woorden misleiden zij argeloze mensen. So who are these men? Dus, wie zijn deze mensen? The Bible says, "For they that are such." De Bijbel zei, want het zijn zulke lieden. What do they do? Wat doen ze? They serve their own belly. Ze dienen hun eigen lage begeerte. Another word for serve is worship. Een andere woord voor dienen, is dienen. Eren. Ja, same word. Ja, Dutch is the same Not word. in English. Ja. So another word for serve is worship. Een andere woord voor dienen is eren. Ja, een Alright. andere vorm. Ja. Now, so they serve their own belly, or they worship their own belly. Ze dienen hun eigen begeerte. Now, the Bible calls them such. De Bijbel noemt zulke mensen. Who are these such? Wie zijn zulke mensen? 2 Corinthians chapter 11. 2 Korinthe vers 11. Second Corinthians chapter 11 verses 13 and 15. 2 Korintiërs 11 vers 13 en 14. The Bible says, the Bible calls them such, right? The Bible says, verse 13, "For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ." 15, "Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as ministers of righteousness, whose end shall be according to their works." Oké. Vers 14 zegt, want het is niet zo dat u buiten ons bereik valt en wij onze bevoegdheid te buiten gaan. Ook bij u waren de eersten die kwamen die het evangelie van Christus hadden gepreekt. Wij gaan dus niet over de schreef door ons te beroepen op het werk dat door anderen is verzet. Who else are these such? Wie anders zijn zulke mensen? 2 Timothy 2 Timotheus, chapter 3. vers 3. 2 Timothy chapter 3, 2 Timotheus, vers 3. verses 2 through 5. 2 tot 5. Are you there? Zijn jullie daar? How long in the church and we still don't know where the books are? Hoe lang duurt het voordat we allemaal de tekst vinden en weten waar de boeken in de Bijbel zitten? All right? For Yeah. men shall be lovers of their own selves, Want- covetous. Want mensen zullen liefhebbers zijn van begeerte. Yeah. Lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, Ze zullen ongehoorzaam zijn, ze zullen hun eigen begeerte naleven. unthankful, unholy, Ondankbaar, onheilig. without natural affection, truth breakers, Met hun natuurlijke affectie zullen ze zondigen. false accusers, incontinent, fierce despisers of those that are good, Incontinent en ze zullen verachten wat goed is. traitors, heady-minded, Verraders. lovers of pleasures more than lovers of God, Ze zullen meer van plezier houden dan van God. having a form of godliness but denying the power thereof. For from such, notice again the word right there, from such, turn away. Maar let goed op het woord van zulke moet je je weghouden. So we have here Dus we hebben hier, the word such. Who are these such? wie zijn deze mensen? Wie zijn zij? False apostles, deceitful workers, Valse apostelen, mensen die anderen misleiden. blasphemers, traitors. Ze zijn mensen die verraden. All of these Al deze mensen serve their own belly or worship their own belly. dienen hun eigen begeerte. Now, what is their belly? Wat zijn hun begeerten? Does it mean that they overeat? Betekent dat ze dan meer eten of te veel eten? Or what does it mean? Wat betekent het? How do we know that they serve their own belly? Hoe weten we dat ze hun eigen lusten en begeerten dienen? Notice very carefully in Job chapter 15. Zie je het goed? Laten we het lezen in het boek van Job, vers 15.
Job 15, Job, hoofdstuk 15, verse 35. vers 35. The Bible says, they conceive mischief and bring forth vanity, and their belly prepareth deceit. Ze broeden op kwaad en brengen onheil en ellende voort. Ze zijn een en al bedrog. What is the belly here? Wat is hier het begeerte? What it does? Wat doet hij? It says it prepareth deceit. Het is alsof ze bedrog voorbereiden. And where does deceit come from? Waar komt bedrog van? Proverbs chapter 12. Spreuken, vers 12. Proverbs chapter 12, Spreuken, vers 12. verse 20. Vers 20. Deceit is in the heart of them that imagine evil. Where is deceit coming from? Waar komt bedrog van? From your heart. Van je hart. And how is your heart, where the deceit come from, called in Job? Hoe heet jouw hart, waar het bedrog van uitkomt? Hoe wordt het genoemd in het boek van Job? Is called the belly. Het heet je buik. So what does the belly symbolize? Dus wat is het, waar staat de buik voor? Wat symboliseert het? In the Bible, the belly is a symbol for the mind. In de Bijbel staat je buik symbool voor je gedachten. So those who work out deceit Dus degenen die bedrog uitvoeren, serve or worship their own belly, dus die dienen of aanbidden hun eigen buik. or worship their own thoughts and ideas Of ze aanbidden hun eigen gedachten of hun ideeën. and mind workings. In hun manier van denken. This is the class of people that are used to worship always what they think and what they want. Dit zijn de klassen van mensen die altijd aanbidden wat ze willen en hoe ze het willen. Do we have practical examples of that? Hebben we daar praktische voorbeelden van? Have we seen that before? Hebben we dat eerder gezien? Have we seen that there are people that when they have something in mind, either wrong or good, they don't rest till they achieve it? Hebben we dat ooit gezien? Mensen die iets in gedachten hebben, ook al is het goed of fout, ze zetten gewoon door met de plan die ze hebben. Have we seen those in the church? Hebben we dat in de kerk gezien? That they have something in mind. Dat ze iets in gedachten hebben, They have something in their belly ze hebben iets in hun buik. and they worship it. En ze aanbidden het. And they go through to achieve it. En ze zetten door om te bereiken wat ze in hun gedachten hebben. Whatever it means. Wat betekent dit? Whatever- Oh, met alles wat nood is. Dus de doel heiligt het middel. Right? They worship what their desires are. Ze aanbidden wat hun lusten en begeerten zijn. All right. Oké? Now, how is that called? Hoe is dat called? In which way? How is that called? Hoe heet dat? Those in this state worship their own mind, worship their own thoughts. In deze staat zijn deze mensen die hun eigen gedachten dan aanbidden. How to know that Satan is carrying them about? Hoe weet je dat deze mensen dan door Satan dit uitvoeren? That is self-worship. Dat is eigen aanbidding. Worshiping your own mind, Je aanbidt je eigen gedachten. what you think, Wat je denkt. what you think should be done, Wat je denkt dat gedaan moet worden. what you think should be decided, Wat je denkt dat besloten moet worden. what you think is best. Wat je denkt dat het beste is. Not what God says. En wat zegt God dan? Not the Bible says so. And Oh, so. niet wat God zegt. Niet wat er in de Bijbel staat. They don't call the spirit prophecy. Nee, het heeft ook niks te maken met wat er in de geest der profetie staat. So their decisions are of their own. Dus hun beslissingen zijn van hunzelf. So they worship their own mind. Dus ze aanbidden hun eigen gedachten. That is self-worship. Dat is eigen aanbidding. But now, Maar nu, there is somebody, er is iemand, a singer in the world, een zanger in de wereld, that described what Satanism was. die beschrijft wat Satan wilt. What Satanism was. What Satanism was. Wat Satanisme was? Yeah, what Satanism. Oh, hij beschrijft wat Satan niet is. No, what Satanism was. Oh, wat satanisme is. Ja, I got you. Duurde even. Yeah? I got you. All right, no problem. You're doing good. He said
that Satanism was only about self-worship. Hij zei dat satanisme is gewoon, als je het kort moet uitleggen, eigen aanbidding. So, in the church Dus in de kerk or outside the church, of buiten de kerk, when carrying out their own will and their own ideas and purposes, wanneer iemand hun eigen wil, hun gedachten of doelen uitvoeren, they are doing the will of the enemy. doen ze de wil van de vijand. And the enemy flatters them. En de vijand geeft hun dan eer en laat ze vereerd voelen. It makes them feel good that what their thing is will get through. En dan hij laat hun voelen dat wat zij doen of hetgene wat ze willen uitvoeren, dat ze zich goed ervoor doorvoelen. While the human agent, not knowing Terwijl de mensheid dan niet weet of beseft that Satan is imbuing in him his own satanic spirit. dat Satan op dat moment zijn eigen satanische geest in die persoon zet. That's what it means to serve or worship your own belly. Dat is wat betekent als je je eigen buik dient. Now, what does the Bible say about the feelings of those who work out deceit? Wat zegt de Bijbel over de mensen, over gevoelens van mensen die bedrog uitvoeren? In Proverbs chapter 26, Spreuken hoofdstuk 26. Proverbs 26 verses 24 and 26. Spreuken hoofdstuk 26 vers 24 en 26. The Bible says, burning lips and wicked heart are like a potsherd covered with silver dross. Oh, sorry, verse 24. He that hateth dissembleth with his lips and lays up deceit within him. Wie haat draagt, veinst met... Oké. Wie draagt haat, veinst de woorden en in zijn hart is er bedrog. Whose hatred is covered by deceit, his wickedness shall be shown before the whole congregation. Al praat hij nog zo vriendelijk, geloof hem niet, want hij is eigenlijk zijn eigen wil aan het doen. So what is the feeling of those that deceive? Wat is dan eigenlijk het gevoel van de mensen die anderen bedriegen? What does the Bible say what their feelings are? Wat zegt de Bijbel dat de gevoelens van zulke mensen zijn? The Bible says they hate. De Bijbel zegt ze haten. Now, do they feel hatred when they lie? Voelen ze haat als ze liegen? Probably not. Waarschijnlijk niet. Probably they don't mean it that way. Waarschijnlijk bedoelen ze het ook niet zo. But the Bible says the root of deception is hatred. Maar de Bijbel zegt de wortel van bedrog is haat. So when you lie, you hate. Dus wanneer je liegt, haat je. I want to say that here, the Bible says in Jeremiah 17:9 that the heart is deceitful above all things. De Bijbel zegt in Jeremia 17:9 dat het hart boven alles het bedriegelijkste is. So there are people, there are agents out there that are serving or worshiping their own belly or their own mind. Dus er zijn mensen daarbuiten die hun eigen begeerte en hun eigen buik dienen. They practice deception. Ze oefenen bedrog uit. Sometimes light deception. Soms ook het licht in de vorm van bedrog. Sometimes diplomatic deception. Soms diplomatische bedrog. But yet by deceiving they hate. Maar door te misleiden of door bedrog, dan haten ze. Why do they hate? Waarom haten ze? In Matthew 24. Matthäus 24. Verse 9. 24 vers 9. The Bible says, then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Ze zullen jullie uitleveren, onderdrukken en ter dood brengen. Alle volken zullen jullie haten vanwege mijn naam. So the fact that the whole nations are hating, that means they are involved in deception. Dus dat betekent het feit dat de hele natie haat, dat ze ook deelnemen aan het bedrog. But what is the reason why the nations will hate you for his name's sake? Maar wat is de reden dat de natie je zal haten door de naam van Jezus? What does his name do in you so you are hated of all nations? Wat doet zijn naam in jou of met jou dat de rest van de natie jou zal haten? 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians vers 6. Hoofdstuk 6. Verse 11. Vers 11.
Why or what does his name in you so you are hated of all nations? Wat doet zijn naam in jou dat de naties jou haten? The Bible says, verse 11, in such were some of you, but notice, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the who? In the name of Jesus? By his name ye are washed and ye are justified. Sommigen van u zijn dat geweest, maar u bent schoongewassen. U bent geheiligd, u bent bevrijd van uw schuld in de naam van de Heere Jezus Christus en door de Heilige Geest van onze God. So what does his name do in you? Zo, wat doet zijn naam in jou? It washes you, Het kijkt naar jou, it sanctifies you, het heiligt jou and justifies you. en het rechtvaardigt jou. So only those that shall be hated of all nations Dus alleen de mensen die gehaat zullen worden door de naties, are those who are on a daily basis washed, sanctified and justified by his name. dat zijn de mensen die dagelijks schoongewassen, geheiligd en bevrijd worden door de naam van de Heere Jezus Christus. That's what it is. Dat is wat het neemt. So if we are not sanctified by the truth, Als we niet geheiligd zijn door de waarheid, in the Lord's name, door de naam van de Heer, we won't be persecuted. zullen we niet vervolgd worden. We will persecute. Wij zullen vervolgen. Do you know when there are problems around in neighborhoods and in churches? Weet je wanneer er problemen zijn, problemen komen rond de kerk of in verschillende buurten? Do you know that many times it's because Satan sees that there is a righteous person around or among them? Vaak is dat omdat Satan ziet dat daar een rechtvaardige persoon woont. In dat buurt of in die buurt. And he uses the unsanctified people that he has En hij gebruikt de onheilige mensen die hij heeft, to hurt them with words, om dan zijn werk te doen en die mensen kwaad proberen te doen. to hurt them with lies and deception. Om hun te kwetsen met liegen en met leugens en bedrog. But the person doing that doesn't know that he is being used. Maar de persoon die dat uitvoert en doet, weet niet dat Satan hem gebruikt. He also doesn't know, but he also doesn't know that the fact is because he's doing it, he is unsanctified. En hij weet ook niet dat het feit dat hij dat doet, dat hij onheilig is. That Satan can use him because he is unsanctified. Dat Satan hem kan gebruiken omdat hij onheilig is. Those who are sanctified will not be used by Satan. De mensen die heilig zijn of rechtvaardig zijn, die zullen niet gebruikt worden door Satan. It tells Het zegt, about the spiritual state. er is het verhaal over de geest. It tells if they are bringing forth fruit or not. Het zegt veel als je kijkt naar de vruchten die ze baren. So the question is here, Dus de vraag is hier, if we do not believe in the Holy Ghost, als we niet geloven in de Heilige Geest, that means we cannot be justified and sanctified. dat betekent dat we niet geheiligd en gerechtvaardigd kunnen worden. So those who accept that belief will not be persecuted. Dus de mensen die geloven kunnen niet vervolgd worden. They will persecute. Zij zullen dan vervolgen. What about those who believe in the new theology? Wie zegt, wat van de mensen die dan in theologie geloven? They believe Ze geloven that victory over sin is not possible. dat overwinning over zonde niet mogelijk is. So they cannot be sanctified Ze kunnen geheiligd worden. because there is no victory over sin. Want ze kunnen niet geheiligd worden, want er is geen overwinning over zonde. And therefore there is no justification. En daarom is er geen rechtvaardiging. So they will not be persecuted. Dus ze zullen niet vervolgd worden. They will persecute. Zij zullen vervolgen. And these will hate those who are being washed from sin, having victory over sin, having justification by faith, and justification by faith. Zij zullen de mensen haten die gerechtvaardigd zijn, die gewassen zijn van hun zonde en die gerechtvaardigd zijn door de Heilige Geest. Are we gonna be persecuted, Zullen wij vervolgd worden? or we will join them? Of zullen we ons toevoegen bij de vervolgers? Is a self-reflection in the first place, Het is in de eerste plaats een zelfreflectievraag, but it's also a collective reflection. maar het is ook voor een collectieve reflectie. And secondarily, En ook laten we zeggen, een secundaire overweging. have we accepted new theology? Hebben we de nieuwe theologie geaccepteerd?
have we repudiated the book, Questions on Doctrine? Hebben we het boek weer heroverwogen en de vragen goed bekeken? Have we? Hebben we dat? Have we rejected its theology? Hebben we de theologie dan verworpen? What is the answer? Wat is het antwoord? The answer is no. Het antwoord is nee. We have not repudiated questions on doctrine. We hebben die vragen niet verworpen. We have not repudiated its theology. We hebben de theologie ook niet verworpen. So, even though God looks the official position counts, Nou, laten we zeggen de precisie waar we mee tellen en dingen uit de Bijbel interpreteren, het telt. but the Lord looks at the facts also. Maar de Heer kijkt ook naar de feiten. And the facts are En de feiten zijn that the church leadership did not reject the theology found in the questions on doctrine book. dus, laten we zeggen, om eerlijk te zijn, is nu het conclusie dat de leiders en de predikanten van onze organisatie hebben de theologie die zulke twijfelachtige vragen brengen niet verworpen. So we have accepted a new theology that is going to refuse us the Holy Spirit's sanctification on us. Dus we hebben de nieuwe theologie geaccepteerd die ervoor zal zorgen of die ervoor staat dat door de Heilige Geest en de rechtvaardiging zullen verwerpen. So the next question is, Dus de volgende vraag luidt dan, will we collectively be persecuted? zullen we collectief vervolgd worden? Will we as an organized church be persecuted? Zullen we als een georganiseerde kerk vervolgd worden? Or will we persecute? Of zullen wij vervolgen? What happened in the pandemic? Wat is er? Sorry? What happened in the pandemic? Wat is er dan gebeurd? Oh yeah. How many minutes? Sir. Oké. Did we join the world? Hebben we ons toegevoegd aan de menigte? Yes, we did join the world. Ja, we hebben ons toegevoegd aan de wereld. As a church, Als een kerk. we joined the world. We hebben ons samengevoegd met de wereld. Will we collectively join the approaching crisis? Zullen we collectief de komende crisis tegemoet gaan? Or will we join the papacy? Of zullen we gezamenlijk het pausdom steunen? We have to accept a few realities. We moeten de realiteit onder ogen zien. The Lord says that we should watch the signs of the times. De Heere zegt we moeten letten op de tekenen in het einde der tijd. And by it we will know that his coming is near. En door die tekenen zullen we weten en herkennen dat hij weer terugkomt. Now, probably you have watched a few videos online. Misschien of waarschijnlijk heb je video's gekeken online. Now, how to put this properly? Nou, hoe kan ik dit op een nette of de correcte manier zeggen? At the end of the pandemic, I made a few statements. Aan het einde van de pandemie heb ik een paar, laten we zeggen, stellingen gedaan. Of ik heb een paar dingen gezegd. After watching the position of the church and how the church operated in those days, Om te kijken naar de positie van de kerk en hoe de kerk was omgegaan met de hele pandemie. I said, Lord, if they are capable of doing this in times of peace or in the green tree, Ik zei, Heer, als ze in staat zijn om dit te doen in de tijd van vrede of in de tijd van moeilijkheden, what will we do in the dry tree? wat zullen we doen in de tijd van droogte en problemen? When I saw these things, I said, Lord, the SDA church Toen ik dit zag, zei ik, Heer, de kerk van de Zevendaagse Adventisten will join Sunday keeping. zal zich samenvoegen met de zondagkerk. And probably we can explain that another time. En met verdere uitleg, et cetera, et cetera. Later, these days, just recently, Later, eigenlijk pas geleden, there are a few known speakers in the SDA church er zijn een paar bekende sprekers in de Zevendaagse Adventisten gemeente. saying the same, Ze zeggen hetzelfde. explaining also why. En ze leggen ook uit waarom. We are more federally funded
than what we are supposed to. Dat we eigenlijk we zijn ons meer aan het aanpassen aan het klimaat dat eigenlijk moet zijn of dat nodig is. We are in obedience to regulations that will not allow us to turn back. We zijn ons aan het gehoorzamen aan wetten en regels die ervoor zorgen dat we niet terug kunnen keren. The union with the United Nations De unie en de samenvoegen van de hele naties and the sponsorship of the government on our church institutions. en ook de financiering van de overheid voor onze kerken en gemeentes. There is too much at stake Er staat te veel op het spel to be faithful to God. om trouw te zijn aan God. So we need to understand Dus we moeten begrijpen that we have to stand alone with God. dat we alleen moeten staan met God. And that one day, En dat er op één dag our own brothers and sisters that we talk to, onze eigen broeders en zusters, that we waar we mee praten, waar we mee communiceren nu, will die zullen not only join Sunday keeping, but will betray their remnant. niet alleen zullen samenvoegen met de mensen die zondag gaan bidden, maar die zullen ons ook verraden. Are you learning your Bible? Leer je je Bijbel, studeer je je Bijbel. Are you communing with God? Ben je in communicatie met God? Are you walking with God? Loop je met God? Are you being washed? Word je gewassen? Are you being sanctified? Word je geheiligd? Are you being justified? Word je gerechtvaardigd? I pray Ik bid that this is your experience and my experience. dat dit jouw ervaring is en de mijne. Time is running out. De tijd is bijna voorbij. May God help us. Mogen met onze leiding. Let's pray. Laten we bidden. Father in heaven, Lord, we bow down before Thee, acknowledging that we are not ready, Lord, to face the coming crisis. Oh Father, we ask you that you help us self-examine our lives. Lord, that you show us hidden sins. That you help us, Father, have your image and the divine nature, Lord, in us. Oh Father, we ask you that you prepare us through prayer and Bible study to face the coming crisis that is right upon us. Oh Lord, what you wrote in your word is now being materialized before our very eyes. And we ask you, Father, that you grant us the latter rain upon us. So, Lord, we can be sealed with the seal of God. And, Lord, that we can have or be a testimony in the end of time. Father, teach us and prepare us and help us, Lord, to leave the cities. In Jesus' name and for his sake. Amen. Nós queremos agradecer Pastor Sebastião para o pão de alimenta. A mim seguramente assim vou pedir bem e plus mais para o texto comida tá falta para algo. Glória a Deus. Eu queria me prestar um dilante se para canta conosco no será. Oh my God. Nós vamos cantar cantica himno 425. Santo, Santo e ángel não da canta. Na Senhor. E dia que Jesus vem buscar nós romanos, nós lo canta cantica que ángel não lo nosa. Que Deus é Senhor tá. Cantica 425. Cantamento de na cielo tal que nunca nos tende. Una ángel nanta canta na Señor pa alabe.
unang harpa semper tuna, inabos tan semper clam. O kunos por imita ng Pasenyor nos alaba. Santo, Santo, anggel nanta canta, imita spera diuda e corte resonan. Makumi canta redención, lo non-stop di canta. Pasombra nunca nan sinti, gozo di ta salva. Mi atende un otro himno, cuevos tan fuerte y claro. Na es un cuare de minos, na compra nos ta canta. Nos ta canta simulación pa llegar terra lombra. Na es fuente cuta pasha, ela limpia nos allá. Santo, Santo, anggel nanta canta, imita spera diuda e corte resona. Makumi canta redención, lo non-stop di canta. Pasombra nunca nan sinti, gozo di ta salva. Mas que mi nota un ángel toc misa kumasaya. Lo mi uni de un coro, unda ángel no porta. Lo mi canta de un salvador, riba calvario mata. Perdonando dormi pica, muriendo pa mi salvar. Santo, Santo, ángel nanta canta, imita spera diuda e corte resonan. Makumi canta redención, lo non-stop di canta. Pasombra nunca nan sinti, gozo di ta salva. Amén, amén. Amén, amén. Mas que minota un ángel, toch nos saco más allá de un cas preparado kaya de oro y rio de cristal para nós. Me quero desejar, Romano, um feliz sábado verder. Prometo nos assim nos oração final. Me quero recordar que nós temos estúdio na minha casa. E não temos algo de beber e comer. Tu rende tá bom vir para estúdio aqui com o pastor Sebastián. Então nós também passa para nos oração final. Let's pray. Lord, we want to say thank you for being with us in this house of worship. Lord, we ask you that you allow us to claim your promise. And now ye are clean through the word which I have spoken unto you. O Lord, we ask you that you cleanse us, Lord, from all our impurities, with the word, Lord, that you have given us, with the Bible and the spirit of prophecy, that you sanctify us, Lord, as you say in your word. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Oh Lord, please, we ask you that you bring that sanctification to us and that you help us to dwell in your word so that sanctification, Lord, can be realized. Oh Lord, at this time, we want to thank you for the meal that will be served, and also, Lord, for the effort of all the church members
that have been making all this week and today for making this possible. Oh Father, we thank you in the name of Jesus, our Savior. Amen. Bom, ora caminha, me queria invitar para o seguinte sábado também botei presente junto com nós. Gran dia tabi, kulo no ting mas dolor, non ting mas iang tuinang, tristeza lo iba, lo ting paz pasiglo na. En eterno vaya, oh qué gran día glorioso le da, qué gran día le da, ora Cristo mi mira, cara a cara mi tope. Jesús que en turmita bebé le toma mi man, muestra mi están tu mastima, oh qué gran día glorioso lo está. No vi más preocupación, no más